okusanga kalibiramu konka ebyo nebizibu kureba mbale kureba tukatu last week tukatu ya tuligambaho abo abantu kuzomu swampse teme kuzomu bifunzo kuzomu kosa kubi environment. Okay. So music ukatora ka twalaba. Okay. So misaro hanga ngaba fiero hanga press abasase kandi abantu abantu ba to several hanga abasekogumye yebareka jibikuruka omusefu jibaris right Douglas yaro westin sayina sente nda kutangira batayi banje binyina pano tangerina ni mwabarevi mwena nimba baza kusiga imirimo yanyu n'ebitande byanyu mukaremera program eje ira sente murengo gomutano nyenda kukuretera ndamusyo kuruga abagizi bawe erizoba n'umwana wanje mbamweta Simwe Frank wizina Simwe aliyaho aha Central Market aka station ka polisa banja mubwena nanda bagambira ngo bakunda program eje kandi niyo kwebaza imirimo yo gukora yariho n'abandi ba boda ne basime imirimo y'iturukereza ihanga na nabandi hariho umwana wanje Alex hariho ko na Steven bona babariho nabandi nyamwinji bakunda program eje kandi basime imirimo yitu ahasonga yambare kuno jamtu abatuine abebembezi nkabaza bungereza twantuza kureba abebembezi bitu ne ba resigning kajibe yaje for the first time ariona yesima ngo bateberize kishikiri kubateberize kishikiri bakora bagambira abantu bari gushaka kare niwe innocent to be serious ngana abuza abantu abemereye bakurya kugira ngo tujimanye tujima abana bitu basa kurinda konjera ngo mukatebereza mwamanya ngo amatabana gaza kwisha gutwara abantu tumwagera cyo bakora rero ugaheza kubatwara ngo mwe nito bana ngiko mutu tukakora no seriously bwana innocent bakakujera ugurichereza wargaha ukazama kenka barracks nubano inspectinga kotagadi kushanga hoki abasirikare na namani washanga ho wasecuruko ejo nature barracks twin ministry of disaster and preparedness kubahirize kutebereza kubareba ngo imitunganisha gukora ministry ketereza koraki esente zo kuza budget yizi kugihereza ne koraki ekibanya Uganda nibyo bibuze bahange mu kuba mwine kubuza twizoka tugera ngo bakatebereze kishikiri kungate bagira kibakora ndebera abantu batwirwe emitunga amatungo mazimente zarajana embuzi okashanga ngo twine government then ore minister kubihereze kuba homani prime minister yiruka ba minister biruka ngo bantu mwito turya ngo mutuyontu dena nemere mate kashitiri mutuyontu tebekana sako baretere me onge ya bodo waine ya gandire karamoji yakashikayo ya government nateka kora gachi ya mbare na hati government gachire yaraganisa ngo muntu sako baretere me kunka benja abantu bafa hariho government so kuno jangi ya government is serious twatshime kure bahira roneki banyakuni bona ne ba resigninga bakwasa abantu bari kubasa yewe arumutabazi we barumutabaza program amazina n'umutabazi ari nimbanza no gushasha n'abantu ba mbare abo kubikibire mbare tujya gutwikira cyambare yonka waza usanga abantu ba Masaka abanka hiya ba Kampala ababiri bagira umbyabo bagira gusubura bagira ababiri bagira umupanga bagira gusubira yuka spakastom bona bagire nimaze no gusasa na family zabo government yanyuwe kate kandi ni nyenda ekintu kibire mbare twena turebere muco kweka government ke kugayo ayizo bara disibita abakargo baje hari nyakisha nakeje mu cece abantu batere ndurwere bari batubinga chonka amizi gasoma kwangina igakoma amizi kaza kurgo mu rusozi giza gacira umushara cyabo cyo shara ko kusukita kandi mayisangu gagarize ngaza kugumiza mugarabeho hazagize gatomera abantu abari umusinje bwabo ngwe nisha bangu twena umuhureje yakutana ko murimba na kwa twajiteka mamani habiroho bakwita save river run
twiruka mbwenu hatiya ntwenda kudusevinga na n'abantu bona babyire miti nayo na nabo mbekere yi nayo bene mwitebe kanisa abo kuba twenda ngo kibire mbare kandi justiza kutwika kwa abantu bambara yabare ari mutabara akubirukire innocent baje saving tuyo tusevinga tutandishira batandikira tuyo mukingo bakoratire umwamikaje bakana bakabarwanyiza atoshaba bakirumbikire Obama yabare umutekano wa programu ndakusima panelisti bagenzi banje of course na management ya GNTV hamwe n'abantu bakunze bitimwe abatanu mutureba abakunda GNTV mwebare mbasima kensuso abaganda bakita kensuso konkito abanyankore ntuketa ku mutano kandi no kusima government ya movement na munonga president Museveni hata nangwe naheza kumanyisaba ngo ariyo narebe GTV nabo ico program yiwakoze raha twarajana twatwino LC1 wa cyangwa wa Uganda twatwino LC2 twatwino wa defense twarajana rero dagarasi ya twitiraha ate bya ina rimba turabajya bashuma atabo manyana mwira kubagera mutambo nyenda kusima no I told them to act and if they are acting then I'm not kusima president Museveni na government yenaremu abumura mugo bari no bataho n'abantu bona binita farire batiro na munonga meya wetu weshitini sakacebezi weshitini sarukari nyowe nyo muntu obira takarebere mukori ya rukari no kumusima nk'umuntu yinde cyakoze mu constituency actually ega achievement yo kuyamba ahashonga ya cyarwa Uganda niyo shongemwe abwiki nimbasa gangizi na rukari nyungo muntu umanya abantu bamanya unka niwo muntu ukore kirungi ninje musimera kandi yakore kibi ninjanga nabo tunyenda kwasima abo tuyamba bashuma Everest obira ryo musaveya oryo muchome ogu Edna obabanze questionza ko guzirita kali ya Uganda obuzere ogurojazi na war onurani buryo ariyo munda yarara umuchome so nutsima government munonga muri mugo mutano nobwebembezi witu bwambarara okureba ngo nibafashunga ezuru kushasha abantu kandi bakazigendaho kandi bakazideko mukora abantu bacyarwa Uganda yo mu mwena mwesime itakaryanye muza kugaragana abo kwaka bagambira mu president Museveni takwicezanga na bushuma ahandi mu weekend eji niza kwandu wa mparo umunsi yo umubano wanje twiniyembaga umubano wanje umukuru barya aine giveaway yo muhara ni mwendeze birungi ni mwendeze mbaga nungi kandi ninyenda kushasha n'abantu bambare abo kuserwa abantu babo n'ibintu byabo kandi no kumanyisa ngo government ya Museveni tierese enjura kuva kubi enjura tugenda nambara tugenda ni sinjuro no bagenda tire batakwenda enjura konka share ziturukushabantu cyangwa enjure egomba sinje ego ni hore konka baganda no batwevu mungu gakurukutira ugari gakuruti ntabwo cy'abantu bari mu rwiza abombekera bamuheje yo rwiza mana ni mwenenda gakabatwara hati dagarasa kija hati mukozere waki kandi hati nakigambira ha TV n'umundeba ntabwo cy'abantu burya ari kumangwa inkurokinjiro rwizi enjura yaza kutandika gaza kwinda bwejo kugara kutwara gagatwara moto matakaja ha TV kutere nduru ntabwo cyo government kozere cyo kumara ugambira abantu mu muryo mbishara mureke kushisho buhangwa kana kuganira umutekano za program ngo turiyo tukutandike ihuru yo kwinga mutisinjiro kandi MT tukuza kwinga nero kuza kwande yamba formation of rainfall esituru kwenda nejo hata njura kwera agwe kandi tere ndu nutushabejura twaza kwinga mitabo kwa twerejura egwero mu season egwero mbwire bwayo abantu bahinge beze bargomunja babaye no amo tabaruka tabuka so babare mu ndebe kana sa program kukayisobeti mara kigabanya ngo ibinefumu ogamba bingi tukuzibira mushaza ko ukaba mukwata bamuri kwa bakarimana I don't know now abasebona abanyabaturetse abari bagenti
musibere kurungi kandi mu gihe barimo gukora shobora myano wanjye ndagara sinakukira kagamba okuhangara mu rugimi ya Museveni emyaka 35 namuhenukira apa byo ne birungi nyesego muri yegero rugimi nimwe bikozi ebikoriro. Yes. All the problem is mukuri atukuri gamba ntuzagamba mbare actually abari n'abahoreza n'abari online mu kimengo kizu cha Uganda currently na political mismanagement. Ababundi nabasako abagamba bududa nkazayo obitakare lebombo kutka omundu go kubanza to agenda na member wetu wa National Executive Council FDC, I mean committee FDC in charge of environment and natural resources. Pressing and handike dossier about Bududa and how this problem can be solved. Mwena balebi ba GNTV mwamukwicaza nanye ninga mutakwicaza nanye ombitwirwo mutunga hari mentoki harimo tukwijo harimo tuntu tutwabulijo otakubasa ku maintaininga amani gako because Bududa nambari mutukugambaho etukushasha nayo nemishozi. I happened kuraba soroti kuza soroti kuga soroti no yemera mbali tukayiko mumbaresha 10 kunka okureba mishozi ya capturwa Eragon block hari yumwirum ogwa ya njuro so na ya miti amina ya mishozi tero na miti yo kugitanja asa noza kurumutya ukangwa chemite nabeka yombite kazi ekanji wa government iteka mukareta ngo watemo mutobi yali 10 rekaze ntabwo bagamba ntugambizwe rekaze so emishozi yitu basebo nabanyaba bariyo eti lyao just no yasigaza ngo bagirebe barondo ko baburiyo bajirondo ko baragibe akwani bagirebe kuyakubire ni mimiti nonda kujya muri joro nibwita nje kwa nyinji inshuro kitu manyire nyumwabaza ejoro mutimanyire nyumwazo mukashanga twinayo ebibera bya budongo bya byaki namabira ate no kujya mu mabire sagire emiti nkikumi ko bwa agati bakakirya bateme kujo nazaba munazana kana zasana oyiro na chibiso mushate jure tako batware kazi birwiki so basebona banyaba baturi abakutureba n'abari online ekizucha Uganda na political mismanagement ngokutulya mukutugwaga amina TV yedini yoborokori omo Bible okutandika omusoro ngokubanza I mean chapter 1 verse 26 ranga kuyamazire kuhanga omuntu yamuhereza obushobozi bwo kutegeka byone bikwisa nebitakwisa. So man is a political animal. Oba mubyeyi hamu oba mubisigaramu era mwino kureba okumwarwanisa kuranga mategeka yangari yanyu mwariboneza je nk'abantu. So mbale and other nankane nishemyanye likulebeka nicho kulebera ile Elias hati akaterwa mbale tinanga kasese ne chapterwa nanga tsorekaterwa abo kujya ngwe bibira bashimo kumkura mapakira za trucks zenanka zemba omwazi twara ataza yimitenje umutekatekati because I want you to challenge me bakutera WhatsApp batugambire baba rebero mutunga kutwara kuba reba rebero imitirwa iguga yo kugenderamo. So ya mitshozi yitu yambare ne itagimiti in fact kutwaragireyo ora kutwaragireyo Fatuma ostesa Fatuma Benabio yatukorera dossier twasaramu kutambuza greening Uganda of which greening Uganda ukareba wowe zira kunzikiraho abFDC batuletera omuyembe nakwati kuri enough ninga chona ene fruit whatever fruit tree one nerete ku formation yezo y'imwana wa Obama yagambao two nenjira kulanga environment ya ma friendly ti aba polluted so much. So na nejo ile areas ni twenda mimi tine tabroots kugira ngame zigisho bundi gakaje okukaje gakutera umitiga kuwa mani gaza combat babazi reti because no buyemerura nkita kali kujema
nitukagenda na costa natina kutoka costa na convoy ya rope kugira ngo rwe speed itakarita twala so itakanora kugira ngo ntigineti ekiritange and moreover in a area haro Mount Elgon na nobundo obushozo bwagira ati so a job problem twataka rutire omunanka political mismanagement tukajya mutugaruka drawing board tukori yanga yitu turiteko umuhando gurigo because baba kwizo mu myaka 15 iyo waza kureba nyamazo mbire kuri karamba ezo scenarios zikatana ko za 2012 nga 2012 actually no yakwinduka uranobo yakwinduka ko kwinduka bisima wenje babateka so no that government yashimo kwale byari mitejo ya taproot so ati yaje mubajibiyane no mushango abachi mutajibya kabari bai ozinga activities octane ya gas kutwa turemere katisayo ninga bakatitondera bududa nanka bakatangira bududa nanka bakatangira bududa district abatuzeni bo barutira kucyaro kwiza kubanze mere yabo ibo baragereza yewe ashatu na munana ndizari gomusha yetu ya kana programu Omushana Gw'Ebyobutegyeki nikwe twagitanga tutyo kandi njanti waliyo kwa heru twegiteho aha YouTube channel yitu GNTV Uganda noza kurebaho Omushana Gw'Ebyobutegyeki live basa kutufollowinga basa kubona tugira program eje umuju yawe asimu yawe hora borhona hora kutambura tufutanga program eje najya tarebire bitu bijyo mu Uganda akonka twenda kubigamba heru jona chamani katugambe aha kwegita kwebina bya opposition ningashe ibinde byo kabura government byegisire byagira ngo biyomza gukora ekitoro cyumwe ikirarwa kirabe nchakana na government eriyo mbebembese umuryecho turebere Washington sa kano Dr. Chiza Besije w'ikibina cha FDC twareba Bob Wine ningasi cyagurani center mu Robert ariko right bina cha National Inter Platform twareba ibinaka PPP Jema SSP nebindi byona byayigita byagira ngo ruza kuhagira ba candidates kwenda ngo akarura keke kazaterwa na mnongo kuzagarwa opposition base kubigarusa kiziraho bwanyuma yakaruka soroti aku amona binariyo aku kajenze kwa wa NRM yasinga idoburu bishatu nkaga innocent nyanda kumeti tereze mwabi no ya glass leka ya njoo generation getraganye ebina ebyegisere dagara soza gamba kwasi akire kawa yes soza gechuke dagamba tizoke asinjire ito tuchendana na results eza shokwire wa NRM akabasa kubona singa wa FDC hamwe na wa UPC tukuza kutandika rikantandike muramongo amoni agutwigure wabare mnonga omtebekanisa wa program ati nonde nagira mudagara sagore ko Maria no tabasa kumukiriza of course actually arrest quite nanka fact misinformation on facts but for us journalists I mean we go with what is written I don't know. so timu zagamba nyecha uche I don't know yini gamba statement so tuna kwa statement karam facts ibiri ezinkwenda kubanza na clarifying fact number 1 okwegita kwa political parties narishi okora joint statement tenda gano ngoko abamahoro bindi mukukikora Kagame unedaga binje bakigambira yukoro takakigambira mukabinje bakigambira and I want to clarify on it tendagano ngoko binje bakukikora kugira ngo kubarebere no mezi bicita abanyeganda ntukopa kubarebere mawo yakora indagano bamwe baratsitamira bakora indagano atendagano basebo nabanyaba bareba GNTV tukazo mukaruru ka direction ka soroti akaruka by direction ka soroti ka kaleto shonga emwe which is quite annoying
bakwata sabuka ta parishes ibiri emirukebiri na shemirukebiri ogwara watch na opapai fact why kayo novuga kilometers nk'itanu warebe chamani noreba akajuka k'ikinyasika abo twabire tweta gw'ekitete yabo kinyasi ofuwa no kutengesa imyandi yawo muri nkabo kwerekera ninga mwami naye mukubwerekera n'abantu nenda nimbibereka kwa kabutere bishani abo ikinuka ukazayo kandi yunka marero kandi yo biro byanjikumi because aba miss management aba miss management ina abagambira yanga ababebe abutweta bebembezi kugira ngo abatezi bakaruru ninga abanyaganda tukareba ihangare kuruga omikono ya Innocent rikuzo mikono ya Obama ninga ya Kajubi ninga Dagaras Justin tureba embonde kuya hendijo eki ya hendijo ebiya byamwaza fitira karuru nako karuka kazereki so jemero kebe ko bagireho kote yo kubanza jangwa pana ejemero kebe katera omu Soroti West yes sati ya mero kebe egarutsire yatera umusoroti East which is also na issue konga mu state institutions nari institutions yang zona zikahambwa kote choti ya chfo kote na ikahambwa aha ikahambwa ekikuma isango ina kugishobora au that porate uta chikozire biri washora because mateka kiyanga basebo nabanyabaga baturikiriza kutari kuhambwa kajubita takatera rukari kana kakatera nanangana mpaka so chikumanyisa ngo ababiharo bagira ngo ati muzeka kuba mutere mpaka mugaruko mu direction tumaisa mchachivuye so that's fact number 1 so alewot na upapa yoba utatai zikatera ba MPza wa west no wa east so we wa east on direction so we MPs all had action okuwatira tani kwechiri nawe tutarga the same sabukaya the same parishes nizo parishes ezirumuki obushuno kutamu tikumanya kamera ya namuzakuru zakubereka wa they are village parishes echo chargaho tuwazao yobori yokure ya Dagalasi yawe sire kwekarakasa base wana banyaba bari ba TV kandi tu FDC aka Singapore station za tanonina polling stations nkaka nibiri nishatu that's right omurieza tanonina akari mune ya candidate ariku eyatira akaru sato mutwara ya kusingira polling station yo Kajubi ndeni wono ruga yo munana numusinga mwirizi numusinga tumazaga ko mukoti iyo bakoti of course echo charangizwe kirona kubuza they going back to court because base wana banyaba barebi kutari kwangwa kwa institutions ya hacho kabisa kugaruka mu koti warebere whole professor wa makerere uyo wishitizo I mean doctor timanya ya one doctor wacho one doctor ukwiba akwemerera akakwata abana akabakoma she 10 maka barita musaini ngabo ne kore mutari ngo itakibahoka n'umurokore wamuga atwa wabokunda kuzarwa mpa okuja mutango do itakibahoka oyijendesereze akwana basakwiriza abarwa mpara n'akimanya etango do yabakoze n'umurokore aha so wamuga mutakibahoka niwo namushange so baseba nabanyabo kurwo mu bururo bubona ejo bururo western soma mi Dr. Chiza bese yatura kukigamba ngu akaruru ahabwa akonga karuru ka organizing ngo mwami Museveni uwatanze kwiba karuru kumwe kwenda kinana tikakiye wo mwami Museveni ombwebe mwese abo chini mukaza and some leaders immediately mbaze mali reka kumbuza konsere chini mitaka mazeleste na kasa vision yanje pattern and omubembezi abo mulebere bakwikiriza kora joint statement abo mwabo bakabuja ngo bang nzo mu karuru obundi twina mani obundi tonza kumwiyaho ibese kora takuja ngo Burundi bwiyo Museveni ito tureka tugire ki tunegezeyo bayigezayo basebo nabanyabe bya birabiri na gumwe mwine mukabiriyo
umwakoze umukoti yakugaragara ko umukoti y'abantu yitegereze kurana ye ubundi nasa hato bayigise ne basakurebeka tena mutera msumari bali ezo nizo zabireze scenarios indese mu bururu I agree harwo kukureba ngo ekinkwansaringa question yawe abo kitukubuzamo sebo political parties tizikora business yandijo ningato kuya kubuza ngo abo cyokoreta politicians bakakora talk show hasiba batikoza TV ningaro ndo bakikoreka new business so political parties zone za rakabi nizibaho kugira ngo bakwate obwebembezi so you compete buri muhanda gwena go kwata obwebembezi imana yo kwata obwebembezi neshatu one no kudeta estachibaho akwatiza chikora mnonga aizi ninje ziriskas tinyingi kuja ngwati kudeta zichakora ogwa kabiri no kuzungu karuru wa mobilizing amasses bakazichereza okatwara karuru ogwa kashatu no kugira ngo abantu mwena pan obaba tubibire obaba kozereki mukakora tourism ngina rero abaseranga bakora government karagaho bakareta bebembeza abandi so okuzomu karuru ulijaka kubya ngo kibina kikananga ngutiye kibina cyesiraze mu karuru ubumimbu yakubi ning akaregistering kibina for any other business ning and political budget briefcase political party yes so ninga nabaine biyene so watu kwitu basebo nabanyabo mube serious mwa barebi nabawurikiza na followers ba political actors twine political actors abakuja bakamascarading ukabona ko Obama yakunyuka kwa FDC atkonka mwenu atshana bakayitikoreki no kuzoma FDC atakagira ati wamuzo tikore yabiri yaratayandije nakosa Obama kugira ngo andi hii tikuja tikumanya bo biyaye kungapi nabo tweta mascaraders yes nko omu political parties atogwetenda mugambe twina tweta mascaraders narishi abo distractinga struggle ebitwa tukugamba era ncho kurebero lyaja toburuturukiyo mukandika mukajirimo nano mukazamu hinaba kwiza akijajwe na ngwane sati zitu na t-shirts zikubaziruho kungomunda ayiguru ariyo mushega amina ayiguru ariyentama omuntu ariyo mushega akiza akagamba akasanga akurizing information yanyu akuzitwara umbanda batagikereke abatayikire narishi oppressors I believe ngo bitige bigombe bindi abo bebembezi batyo na politicians basyo NRM bamwene bashashura ishashurwa NRM ishashurwa FDC erangat waza ngo mugombora kati yenkarubabu mukwato wa FDC mumuhereze as an example siyo ngo yakikoze warababone imwesaka kungana aza kwangetiza kuja mu member witu wa parliament yes hata timara kukoza twekingari nabosi yamubare kule hata yirukera karumu rukungire ndizo ebajuyanga ebakente hata muzakutanga batubire kandi nabosi ukayasinze ukayarabire wakaraba mata ekimaza katu inakaruka friend fair uramanya ekikozi katu inakaruka friend fair konkashi umwishyara mu region yona niwe yabira niyo mano wenga hapana tuwe yabira niyo mano wenga iwe nyina wanajya ngugamba rukarwa mugamba bwo musaba ngo bayiza ka akwa yabira musingire nika yabira inamane kungabanita because mwera bato abari ba TV ni mabindi muri ya mutawuni nimeta birekera hagati y'abanywanyi banje bashaka boneka shisha Rita na Agatha era tine street yambare yukuzo batakujenga gasaba kamwibakaro na bon obone na bon Agatha yashirawe ya terori ene tingwa na kumajebe ni yawe kambi ya karodi ni ya karo but now hat ko kuza yareta kesa katina I'm not saying mushen masquerade kungato na wata ngwati yo mwijuche uwezuka yarabire yo so atiba soko akajirati ningo wakajirati ningo ajirati ora arimuna distractors nibabo kura bakuje bakubanyana banje bakugambira abo weste na musebe ningo bona nibamo ati nibamo bati nibaza ko baba mwe Omushana izo kabuza ora last scenario actually nje ya resira abantu bona banyiga bisi yakuruka kasanga ati atemba ikajinja pe yakire jinja police mushara akosa magezi ngo mujasi abara bamayigenda ahe bakimanyira yake kabatira arena ka ara resort bakira driver we
bamutera imigere bamutera kiboko zakagiye gushesha ora bamutera kiboko oba ninyitiraga maye sinare niyo kumanya uwazari bamutera kiboko bayendera basebo nabanyaba kutire baba mucharging bachargingire kato driver we omusango gwa overspeeding motoka bachisange parking akasheshe bamurekura bamugaruza kasangati bamuta condition motoka itwatire bayiri yakasangati we shall charge you again and take you to court. So kutura abajengu nanga state institutions are captured okawuru mtakujata ate mbia because judiciary ibya buri umwe nabimanye parliament ibya ne buri umwe nabimanye tukabara 2017 bakubatira kiboko Omushana kukuzu satu watira abajwetera babantu abajweterwa babantu kora ikari dagara sininga amo no waburijo no korati aje kwenda muri ayebuze itunyita kandi tugirati so abanya-Uganda k'abanya-Uganda twena twino kugayo tukajoininga program yemwe yo kugira ngo twecungure tuge mu ruhande abo kwa na article ya kashatu ya constitution nekirambika mu government ero yabateje yabebembera kubi kiriyari mu kugira ngo ene afize enough atalo ni shato zarenga mushayiti yakana yabari amoni yesigo mweru barema kutwigurira orozorutoro ekaze wa kajubirige kuzo Obama ebuga nonga innocent kama wanje babanyalo barama naendo muhumuriza muzungu muhumuriza mweta cancer wabone tizo mfatu wabo ekindwano che anticipating amunonga wachiteka omunonga kitahama kuza soroti rota musente nyingi kukambarara kuza soroti okamareya ebiri 10 nobotire myingi bakumukoma bakamupoma bamurekura kandi kurugawoti necho kwise watega umutego ukagawoti koze necho kwise no basino kwita bafite resente kurubira necho necho chikoze so my colleague kandi none waje na tego na umukaza ine kuri umurongo w'amani kandi yamuhumuruza politics kozitura ubundi no hangura ahanda kwaje kandi wasingwa the only excuse the only way out n'ibintu bibiri cyo kubanza basa kuteka cyo kubasagambira abantu tubanyibire natunize beshuwe because watu bagambire no maraki no maramani arumyo no njaba kamusinyisa karukamwe ya maromwe rwaro week says ibintu manze bizakamba so okusingwa n'ekintu cyangu no gambisibwa kenda yenta bakozire ki konkangwe eno ebintu bya ruhanga umwemezo ruhanga nakora ki bakuta then akaruru kakokurana n'akaruru otakateka tekanda karuru noza kuzabuyemerere nkaho usabe shara yo kuraba huje noteko kutamwa amagizi mingi utajyana najya kuyiba ekikuru munongo mukazi amagizi zo kutanga bagahita kandi tekateka n'abagira soroti n'abakuzanga hi n'abagereka yunga bona bakari ikintu kimwe cya vote what protection so kumaka n'icyo kintu reka tugarika mu momoni ya twara ho gace soroti ayani bagende gikuru reka tugarika mu gwito wano ikintu kikuru kigira ndo abegi okwegita kwegita ya opposition yes kwine kutwari hango misho ebyo mu ihanga byo kureba abanyina kukizana bamwe these historians bagira the history repeats this word it's terrible ebyo turabirebire konka hariho quotation imwe y'umwami Otunu fact nkabe nyina nshomera abantu bagihurire okuba ni inkuru munongo oruru Otunu ubwo musiza wa president wa akari president wa UPC ayinga quotation akani ndoka urukize najya akashweraka
It is not so much what you agree upon, what you write on paper, but something intangible that in the end determines the success of a political cooperation. So on political cooperation, nasi coalition, nasi ebyo kwikiriza nasi byonda. Ekikuru mnonga, nekyo ekiruubirirwa, ekigendererwa, kyine kuba nobikola ki noyiya. Around there, emyaka 15 enyuma tukareba alikuzaho kyokweta interpolitical cooperation, transition came. Ejeka unomukago gwabirukozirwe Besigye n'abandi bantu ba DP na UPC barikwenda nti begite bakoreki bakoresha ekintu cyo konka nabo kubagira kutaka ruka 2011 kubarezirwa mu byangu buri mujyade mutayiwe yamureba twayegita kati jentu ya homu ntogu no hakuza kwa president bataka kuteka teke suspicion hani chichiru you know ati ka Besigye na nogo wakabaka sorry kati bakajeta nupu ogo wa nupu mbobwe no tekateka nibasa kora cyangwa ikintu kirugemo icyo kumanza haro bayegita ukirashya nagamba notiko kureba cyese kuza kurugwa mu kopere mu ki kuza kwegita notiko kureba ikirubirwa kikuru hati kuba yagisire haro bayegita bazembegita bari kore ibintu bikwegita haro kuba leta tukikwata ko abantu bona gakora ki bakora statement emwe kirubiriro cyabura haro kubagira Black Stars, Black Monday, ndabantu bazwa t-shirt za black, bakiburo cyakora cyaburu. Haro bayigita bagenda tucubizi. Baza street bacuriza. Umusema mukuru sanga nyacuriza. Hooting no pe. Baterengo mbize motoka, baterengo mbene sefuri. Ecyanyiro mnakaro batero sefuri. Hate kigezwe cyakora. Usanga bari batero sefuri. Hati jindiro cyabura njya nagira otunu twagita at least tobe kukigendero cyawata kumcha umukoraki umucyandiko naso kwegita okwe cyo kureba nikizo gukora ki tukakireba Kenya bakora cyo kwita Rain Balance bahendra bakoze ibintu byegita binigendero kirungi bahindura ki government, you remember? But konga mandaba kwegita kucyuriza abako kweko mazabanda je kabanga kuza kwibe nkoko ntekateka ndachi kubasa korashi ne hota kwasa kuya government ekindi kikuru okwegita ubona kwegita uboniki hari ibintu byota kubebe ati tune bina ne birengo muri 20 so far political party Uganda yindako ezimutoka zihuriraho nizikoma zimwe bagamya tataruka kupatira kweta UPM Patriotic Movement, Uganda Patriotic Movement no mwebembezi wari kumumanya njye family ngeme katechime cyo bwebembezi tene LC ine chi azo tugambo cyane Museveni yabandi entity ya Museveni ejine bajeta Uganda Patriotic Movement Yes, you got to move the Gamba Ukabin na member of parliament in Gai. We are talking about this president. Auntie Ogubanga Mwetata, President, I never to Mukaga, district in Kamukaga, district Gana Kumyana Zingai, Hatoguwagita nawe, Valieri. Harichimina atawegi 7 kureba n'ikina cya kabaka yeka bareba Uganda national inter platform hatuataho nanka FDC na yene rwanda rumkachipaho Uganda tekawa subshort in fact uriya yakigamba darabata abakweta ba FDC kunkabata bataba FDC bari kubanganisa and they are masqueraders. These boys you see are strategists.
na atukatusta mahono musigazi ariko yaito FDC mwizuka ari kutere nduru hato kuba bamuhira karuru kuba bamuhira karuru okamwesero FDC hatsa hezi navuga murika ya government elimu AC na kumwimvundu na nomterana salute ngayiza hatana ntwemerera kandi katusemera nawe no mumanye tibe ndenda mugambe ndokwegita okwegita okuyaga nawe yakigamba abamwe abali mukwegita narafata kozira ki taro so ebina arete ebina etakurenga katundu hari ebina etakuza kurenga kafu hati jema MP we president omwana we we secretary general hato gwegita nawe what value is jema now information kati information kati jena ale binebino asega is not related to wasale asega ni mmanya ameticha I told some of these people so kashomesa sana na wasale naenda kwa abantu when you go to obviously Serbia movement you movement when you go to what's this is nti nupu eliya hapo Uganda konka atwaza kumumbariro karondo wa nupu na kuburu okuba noreba bayisi na esimbire omuntu musangana omulanyi yaje musango ati muhumuza hato gwegita nawe naza kugita over yuchi so atebinda byo kuranta bajantu nokolaki no kwegita bavuze cyo bakora kibataho yensoni amiso because soroti ikagenda kubi kandi kintu kwandikana nacho ebintu ntwera twikizana enaremu haroba gisinjire ntwikiriza enaremu haroba gitire hands what hands down bakakutera jakaruru ukakikiriza okeshura ukatangura ukagenda arona on by elections aroba tire abantu bakabura neki ebigambo bamwikahi na ati twiza tabikura tabatera kayunga twabatawa chairman LC5 wakanga twabata nako uri umwana ogo yafire no ha umoro baza umoro hatu batire soroti hata roba elections yena enkuru haliya yatsoro haliya ya this for what Kasese district. So we are likely kuonjera hata rimba kankanga nte corporation age mwana kusinga temba ibara bayenda batamba munara isi na nabagambire ngo kizibu cy'Abafrika we copy and cut you know mwana tukushoma nawo akakopa n'izina arata area so the same way to my brother teacher Kajubi okugira ngo ibano ma pointing ba secretary general ka NRM as an organization table political party na appointing ba abebembezi so Kajubi yaruga kuna delegate akaikoma FDC akaronda karuru yenda na robo president yenda na robo secretary general yenda abadelegates ni bamurongo so ebyo kugira ngo wanyu no ma pointing ngo basare banaza kwa pointing omutabane nenga FNC neza kwa pointing omutabane ebyo reke kuma bihabandi then by elections this twinitina nisha so face gireyo hasigire ya buchimbi hasigire ya busongora south ne ya gogonyo eyo mparis so guma zirina Obama yabari nteganza programu enda kusima
abasubmitinga hano banje amoni yagamba je munonga kwandi nyenda kusima abahurikiza abakoreye bamunonga BNTV uko mwamukabanda nakaberebere umwama musinaturinda former speaker Oreka Twire Bright Muhumuzo wa Nupu Yeshera no mukazi wanje Risto Mwendo takubyama iyi program yero takargaho kandi no kusima umwishi sister wanje ara Saudi Arabia umucubwije wa kweta Riyadh ariyo nareba BNTV nanda kuchimanya natungana message ati nyundi ninde kaje wagiriye buta nyumvita kuchumanya munahire TV nikayo When it's pastor na management na basi na umukiriya aba before computer no manya cyo kubanza okwegita ko ibintu byo gutegeki tube kwatambuka kumibona gumwe tukarebaho DP ni gita Dr. Kiza Besije Omani bakabishongwa na keshongoro ajaragide agambi tuwebe sijakaruru kandi bakacukora bakamutera hamwe na rya barimo nacho bakata kagiro binabyo bitegeke kirebe batera karuru eco kikabaho kacereba kandi nyenda kugambira umutekano sa program nabakorewe TV ngo abajungu ubururu gatandikiro mbajungu buya bwatushanga bwashangana n'ibintu byo gutegeka inkuru tandikira nuko tugira multiple dispensation konka ombururu abatandikira ho bururu bakabweta free and fair elections tabaraze mu free and excellent na nabuze abuko atogumwana wanje amone abari mu kurondera karuru nyezo wabo mwazo kibina kandi uko muri bone diehard yakwagira nakuferaho nabwo nyenda kushaka president Museveni na government ngo bamuteka tekeho na government n'umuntu can't captured aboko amo n'umuntu umurungi wica ikintu yatagiye nafera ukuri umuntu narga rwambara akademba basi akaza kampara acerga kampara akagenda urugendo rwona acika kuri bakamuto mu cyumba karara akaguma y'umutumo nayo n'umutumo w'ikibina na abari very strong so you are helping government yaneness onka echurungi abokuba echurungi namubuza tuinako kojo kuona atasho muchome ntari menkoje ndiye bari muno yo barasubiraho umuchome nushanga amabantu bafutira mwe no kureba ngo yibe agiye umuchome kino cyumuyeho ejo cyamasangu government nungi bakushanga mwe umuntu wambara umushanga moroto hasozera gusanga soroti uzingamente kateka tegereje nabwo twakaruna amazina gencende kandi utakwenda amazina gencende takuza amazina gencende wazo amazina gazo nzukuti amufitiye bw'imicara mbere emicara encende norani kuziniti nishanga yakutira encende amai protective nebe kigende konkayo ino mucara gwayo ni jena hato kiza kugira yakwetanga amayitugari ko kugira gwa izinjira ari ya y'umuntu mubira azanya abwiye kandi ebyo kabya bitarumu konga umukaruru igize amazina kandi amazina genshi ndi wazagaza no weke kakikiriza imbere azona kuzirabamo nabweco in fact tari ubururu ko bururu bwa Uganda ubururu munsi yo ukareba mberekije katero ubururu baburuga ariko bakwibira wa Canada bakero ubururu babureje wabiresibira bakasara ko umunsi yo kine karuka rungi nakaruza bakwibira wa kasara franga akaje kubanza muteka sa program cyo kubanza enare mukafate nari kecibina itwe buri karuru kona kuturukuza tukaza mu wisiri priority first priority no kusinga second priority no kusinga sadi no kusinga hat ababana be FDC na nuko inde bintu yotindu kumanya bo ibijo mkaruru nabigenderwa maburi kibina kine mitwarize yacu kongito nkenari mari naza Uganda yitwe tire muntu ro kwijo mkaruru ariwe nari ngwije kumva musinga taro yitwa muntu nazo mkaruru kusinga kandi twahirwa
twagira abantu bari cooperative bakora ngo akaruguru kari ya abantu borana babize bashobora abantu ebikoze nyenda kugambira umutekano wa program ngo kwegita kwebina by'ubutegeki yatinka FDC in fact ngareba abantu aba DP na UPC noronge bakugera ngwitwe kamwatwereka harubaje bari abo nambo bajya ito twaza kwegita ari cyagwanye oba natwendo batakutwendo ngwizo twakumwe abasigire nyuma mawabu yasigere kuri nyuma nyenda kugambira abaturikize n'abakurebe TV ngo mechi 10 nobo kubwita tubukaka mu mati agakamwintimu obume erabit akami abagaya bakita kami omigana nobwo kujya mu bayegita bona tuburuko basa kurugwa mu mati agakamwintimu one cow kandi tezayegita kuzokusanga niwe buka nfaka umutekano wa program mu Uganda tari mu opposition Estilo tugamugubanya ibintu by'ubutegetsi byagita president Museveni cyakachigamba niwe no kujya ati nyowe president ati nyowe nyino bwire buke atkonga kuninjira chance kushuma haguraho nkashobora abantu hata opposition ni yingi ne yaje people need services rero bari abantu nibendo buhereza mbwenka hata abantu bacarwa Buganda abo mushuma biri yayibaho itaka government kabutahamu ekarumunagisa unda kungira ngo government nabagata kujanga ryayi eketure kandi yenda kugambira ngo hategisha abantu abo opposition they are not happy abo ko hatene babanyango bakaruka ukaho tukakiriyo turecyugamba watwara amashanyarazi bagato mu cyaro kigatarumu abo opposition tubakashimira nabagira ngo hata abo babo n'amashanyarazi rirakarura aho tukakiyaho abisinjuro hasi bagiye kurunkinga amizi kagera project nyumwazi basayini ngendaga na contract hati bariyo bagira ngo rero abo murinzi na mpice na nkahira kayi rero baza kutunga amizi na magabe na kitere ndabaturu umuntu akuyamizi rero bwijana mbara ngo rero hati ntujagamba cha TV twaza kufuna kora sisinjiro ndanta mucarakayi rero hati ngo yeno bari haporesha rero shati kuturaza TV nutukigamba ki roreze bitoke zabona aho koraba rero ndagara shina nta kigamba ateke amone nta kigamba ateke nta kigamba bitoke gise kintu kumanisa government kwero kubekoze reje opposition nebetaru kwetavwa nizibashitire cyo kumanisa hata kwetaka koze reje I want to tell you ngwebe bina byo butegeki buri kibine cyo kureba kine bigenderwa byacu buri kibira kine bigenderwa byacu aho kwanyenda kugamba ijo etubagise ndakaru bagise wakaru kubarigire munotso kandi bakaba yegisere umurundo gundi konka tukareba buko bwiri ngo ati tebegise nyo ninde bwo mukakono gumera Dr. Besigye nati bakubara yatakwenda kubara uko gita tukurabe wishtin service giko knowledge TV ubwo mukabo gwegende sereze abo kuba ogugiremu na nupu ene ba MP abakurenga 50 FDC oine ba MP umuhendo gwabo goine tukubaza kuretera kugira ngo uyunka FDC o dominating kugira ngo bene watekinga lead aharnu kandi no within service kandi kwasa kwikiriza ngo ayebemberwe cyaguranye so uko mukagonyo ndabu nubwo cywani cyo wano tubuza ubwo mukagonyo nubwo cywani tire cyo kwenda kumagisa tinde kwenda kuza tubire na makuru tire ne cyugurugezi cyo mugashaba Uganda ijo nyowe nkabandi Masaka na witnessing Robert Mao yijana cyagurane akaba inenkoni ezo zikwaze yisirimu yajanika Robert Mao ngo yakamandinga abantu ba DP bo naba Masaka kuzenyuma ya Western Samama Mbabazi twagire ku baro bururu okubwageze rero mu kumanya babaza kandi 1% on 1% ayigese na DP nabo cyo nyenda kwendera ari kugira ngo NRM is still stronger imba bakurebe TV mu rugo mu ruzyo rwebina mugende mukore abo kwa cyo twuru munonga abo kuba note bakuboye n'intasi yeka yawe note bakugira kasento musha kuza kubonera rwisi yawe information abakigabanya nkore ibintu fumu ngo karenyo nyeta kurira bureka zo mutega kushekera hata abantu bagende bakore bakeneye gukora
ibyo kangaga namanda by'abanyeganda Museveni wo kwebembeza kugira ngo nubatunga icyo kuriya bamara kutahenga rukora tutakagira na mu covid hata butujira mu covid 1995 so nubazakora kibakuruga bakora ngaye si ibintu byo nabiyanga mu bibe ecya kabiri Obama anyway urubazurumwe aho kugasasura umuntu because NRM is not a political party, it's an organization y'umuntu so bino kutitera akadinjiri abone byo bituye ka munana ebintu ne kubagambira era ka FDC ebintu ne kubagambira ka FDC ebikutera omudomo ngwa bituye ka cyenda by'abanyega bagumu mu bahanga nako bari cyenda cyo kureka bya umugende mukore mugo so Obama takumanya na political parties z'ibintu myanga ba yaba namugira kama uzamuga kampani kama sisi wa Arinaitwe aje bachitano right abakwa akadinjiri Arinaitwe muzana akadinjiri ni yake naremu burubani mana yake FDC no yake FDC ni yake and it abe naremu we are not playing the condition you are saying it won't shobora abantu amazima agaru we bari umutirakanso program na nabakutire ba GNTV mwebare kumera GNTV kurugashahina muri no mutureba kandi mugumeho mpaka saa mukaga zonka na nabana bari gusesa musesa nenda kubanza gambira bakutureba GNTV n'umutugaza program ngo ecyo chite chitiwe tureba ecyo kugira ngo abantu bari mbegita no ni kuko umuntu yakwana kuriba mizi ariyo nakwata ebishaka bimuri hihi kugira ngo ubundi bikamuyamba kuko akagumana kwata nagaruka omizi kandi kakanga kamunire mbwenu FDC tukatandika kare ekeye namani minji tukugira nangwa ine bigenderwa birungi ebitukubasa kurebera habamwe tukaja ngo bunda abantu basa ku supporting botaragire chonka FDC kuyihayezaho abanya-Uganda biziremba jireba ngo omuramba dukozere ki tuguru kize bine bintu nabyo butegeki abeje batarakwira bakako kize bine bintu nabyo butegeki nabyo twizatubireba mbwenu kuba niyo mbareba president Museveni ninga NRM ekibire kiyo butegeki kiyo kikora abantu bacho abantu bari bafuna amashanyarazi abantu bo bari bafuna mizi reba bari yo bagira ngo hati amizi gabira make aho cyangwa twenda buri umunya-Uganda bari na mizi bari yo benda kwenda kagera kugira ngo abanya-Uganda basufuna mizi mbwenu hati yanjye mayisa ngo abanya-Uganda movement yo ne bakora hata bari yo bagira itito tukoreshe kutwakwigita abanya-Uganda ubu tukabasobora ikintu bakashicenga hati nabo kandi bari yo bareba ngo tire kibara abagambire hati nyenda kwebuza omusanga Mr. Chiza BSJ namana giyabira yino kubanza nchimayisa ngo nanuku amana gebire yine hati gona gacendire hati bagira ngo amana gona kutoka gita ngakaba kagabide kusabije bya izo kubanza ninga nkaga ile mano ejo mwesimbe ninga ko wanu agabira yine mwende wasanga mani bagaba hwire abanya-Uganda nyina kubagambira ngo abantu bakureba hari nangwe nimbaza kusima ostinisa no patimawo abo ba warebere bitu byamushobera yareba ngo byariyo nagambira abanya-Uganda kandi movement nibyo riyo nekora rero Omushana yaje hati yajya tinkoreshe rikanye gitari yeche kibine kikoraje ninga movement mbase kora nayo mbase kwereza abanya-Uganda mbase kureba ngo nabo nabahereza ubuhereza nayongera hitafari movement rero neheza abanya-Uganda bakwenda hati cyaretera kugira ngo nanebe bibina birebereho nango hati niyo nchisemeza hati baza kugenda begite kabara mane kwegita niyenda kuko nonse kosa program ngo mu mwaka gumwe ruhanga tuyabe baza kukibira na mukaga bona groupe zone za kwaza y'Islam movement yo kureba zona rw'umuhanda aha bo kubatwa ryo mbaro no muhanda tukoreshe umusize utubentu esigaruka karumagezi yamara kureba hare yareba ngo ebigenderwa bya movement byo nekora abanya-Uganda tihire cyo nabasegambira abanya-Uganda kureba ngo tabahindura bongo bwabo kugira ngo babase kutwagera hatukoreshe reka twegite obunda amagezi gite twana twaga gite tukagire twayi hamwe tugambira abanya-Uganda batucenga yes chukanye nakugambira ngo hati baza kwegite umwaka gumwe hati buri muntu arode cyaragabira abanya-Uganda kibure
kasira amari kubura ndiza kusanga twena twabira umuntu twena tubyo movement aza nambo nyoni imbeta ngumbire kujya muze kwegita kuri mwize muteka itafari no basakuze aha movement mwize muteka itafari nambo nkarware mane na submission y'inkwadiyo nagamba urunogera murayisaka twegita twakwatagana twagenda twareba nkaho bariyumbi bamataka g'abantu ba burizo agakuyamo abantu ba burizo twara gavumenti y'ine ne bavunana nk'icyo kiriyo kiba cyarabugana rero n'icyo cyurunje munonga hati yabo nyencakare yiwiwe ariyo na yegita owa opposition nuza kwa nogambira cy'abantu cyarabuganda uti niza kubakoraki hati ibyo biyo turiyo tureba ngo kwegita kwabo bakabirene begita chonka kiri too late ejo kamba kuchikoro kubanza chokati buri umuntu nawane renda kwegita twine magezi kandi akakuchikoro kubanza buriya okubanza babire bine vision babire baptankana nayo ibabire bine kwamba gambira abanyayuganda bakabine kubane begito umwe no bari mu kwegito bakabari binji hati size badiyo ne batatana omuya igisira movement hati no sanga mapapa galiyonga mbatimo hama papa mpora emizi yes hati wasanga mutayi wandi yagira ngo hino mutu yabira baliyo mu studio mu bumwe obundo sanga ariko mu radio nagambira FDC munonga buri muntu bakugira ngo ngwino gubyaga FDC hagira nayo kanze kumufuro wino muzenyuma chokate sahez omuzogo kutekozereshi gurujiro hatu nibatera sa zita hamwe arebere ngu aha ariyo naza na wasaba tabayoshi muhanda murungi hati ya yegita amuhanda murungi kandi tushaba ngu begite batise bagamye ngu namba to gutwaye gita reka to yegita government tubase kora nayo nyecha kare usange abanyayuganda bafuna ekibakwetaga tutire witafadi gitu nambo ni tafari ba wiro bariomba mara muntu egita tiyo tukorebi umutegoza program nyenda kumanyisa ngo opposition ekabireri ekuhabura government ejeti ihayejeti nango government eji kunogira ngo kamera ezeriyo nereta ne type eji na government akareba ngo nango yagamba abahaburaje reka tureteje chunka ekibaliyo ekigenderwa tikiru ekigenderwa kuno jangu kiruho bakabire baruge bagambira abanyayuganda muza kubakorechi bakora abanyayuganda bacenga chunka hati ekiturumu necho ruhuzyo okujya gutwaye gita twaje kandi obegita buri muntu nando gwebembezi tokuza kugambira shaguranyi oti nyewe hata utwaye gita kutwabe twakugire nyuma tukensimba namuna narabayizirenga kandi twa movement oti nyewe ninye ndabe president naona akavuga ati no nyonyi na mani no kunyina mani hati bonga batandike baryana mbwe nyoni injira ngu okogita kwabo no kwato kuna noku choka batine bahamize nambure chibakure bakoresha mani munonga bakabire mbarugayo baranjirira kano patimawo bagira ngo reka tugende tukore na government eji tubase kuhereza abanyayuganda bafune services nunji ebitekateko byabo birunje bakuba bariyombe gitira kugira ngo bagire batekita fari aha government eji eriyo Butegeki babase kugira ngo abanyayuganda ibyo Uganda tushenda ntaho twende businje kandi twenda kuhaburana nco kurebera mu president 7 ko kurugaye wajote hatiya tukoresha neshi kwashira hati nco kurebera mu yanga byo zo misho waza kuri mutegaza program no middle class umutegaza program nyenda kugambira ngo abantu binshi hati bari mbareba hali hati waza kureba akarura akabiro ko kabanyani bita kabireho akasuroti noreba ngo abantu bona babire bari mu karura buri muntu we no movement ona iraman ge yagatekanye yes naba FDC banyoni bantu bari mabureshi bayegita basaye choka muhera erujeyo barasima mwabakoma atukubakom kureka buri muntu iraman ge kandi abanyarwanda bayo kamuranga
abanyarwanda bayoboka muranga baza kurunda umuntu bakora ngo nabaza kwiza icyakari kubasakira yes mwe natwe mu kubasakira ubwo tujye tugamba ngo okwegi baseme kwambarukayo bakagambira abanyarwanda ntubira paporasi hati nk'abantu basoroti babiri nibendashye okay so nyoni tekateka ngo okugira ngo begite n'ikirungi kabegite cyonka n'ikintu ncoreka ngo n'obunafu bwabo hati umutakiyemarira cyapasa kwemarira kana kufunagana magezi gondizo mudomu niko mwana yabona emerera nataka kwega kwemerera rero kagumana umukwatirira kugira ngo akoreshi emerere kurungi hati nchimanyisa ngo owanupu tacheyemerera wenga nagumana nagira ati abiko musinzi akutengenera na nao wa FDC nuko owajema nuko hati bona bari yaho enkomerero bona kusanga ikigo tu programu ikiri Omushana Gw'Ebyobutegyeki noza kutwegitaho mishaho ahantu tumushanju mwenda 12 50 inshanjo n'ishatu loti mushanju mwenda 12 50 inshanjo n'ishatu dagarase kusenze ukagari habo wanzo ule mteka takuja watahiba yakwenda gamba dagarase ebara w'ikitsayiba sente ngenda kwebaza batayi banje bona buri omwe ine nteekateeka yes kandi nkyereze niyo kutereze nango tereze na nabo kutureba ngo obu wanotandika wagira ngo ayasinja akaruru ka soroto niwo kitinisa ariko otakantereza itereze nanisha bo kutereza na n'abarebi abarebi ecyo kubanza kitinisa ariko wa NRM na yarangiye ayarangirirwe okusinga akaruru niwo kitinisa ariko kunka yasingire no ndijo nunda kurangiro ndijo so hati ebigambo ebyo bibere tukushaka okuza omunyamakuru nonanisha bambu abantu bambagamba niyokunama nakigenderere ekyo kubanza Innocent nahurira batahi banje bona mbagera abanyankore mbagira ngo ware wina kwagurumura umwanya munugo bagwakushasha wahurira mutabazo ukahurira obama ukahurira kajubi umwanya munine kiri kubashasha ekibarumere omnyankora yongera buza kutaba mushuma cyaro iwe kugore kwanje kwe kufurumpangu ngagitahanju yanje kikushasha ki obine kino kuzugura ifuruza bano ncenga ninyera kugambira ngo ubwo mukabugurize bajeno ba Museveni na Museveni mugitiremu gubararize batagweshejire kufurumpange bateche na reporte z'imfunire bajena bamwe bongira security yibabire bi na Museveni obukodi obwe gwatire nazana ariko matata opposition nini ngora yogu ni ngwata yogu ebintu byona kazano kagira hita ntende yamuntu wenka enda kugambira esi bekabiburo kwegera gutoba bamaze amagarati raho businje abashiza bo mu rubutara mu mazima gondo kandi ndakugamba Innocent iguru ndija kubirya abantu bakitwe era nabakani bacenkumina bace kandi yarakugambira mukajubi imwe n'abaminister banyu na government yani bimuri gukora mugendere na n'ubushumo bumuriyo no mwerekerizo nyo Innocent nkerizo kunakuzo mwiguru bakanyereka hasaidi yiguru nkashanga hari abashiza andashara muzo mugehe abo kube bintu bakozera hanze ndasha kubarwa abakubara abevakora bari mu iguru nko kuba yomba gambara ngo bashemerirwa karuru kasorote ngo bakasingire yogenda wana nkagira ndikabashanga ngo mu iguru niyo bari okugira ngo nshitame na bundazo mugehe bari bakushanga nyo fuka ofcourse nyo tokubasa presi mu karuru Innocent akuwakwa nkakubuza nukwatoto umuntu ukamukome emikono enyuma deno kabunjero tubatusimbure tuyiruke ukiza umusigani ugatandika kucyantingo tubantu mwe namusiga
nonjiro tango kakoma abantu mukaruruka so innocent okakoma abantu okahura nachesimira obama wanura nachesima munanga bakamuto muchoro okashikana koma president w'ekibiri nani shabaturicheza okashikana koma president w'ekibiri ayabira accredited by the electoral commission ikabe mwikirize okuba ari mu rusoro bamuyo okahika kukoma ba members ba parliament coordinators member ba parliament akatugire ngo ba amonero barema obiruta kubetegereza ki konka member wa parliament nangu tubakomera ari ekitwa iwari kutureba babene bahendana nezo bakahende enzu yo wekitinisa adek barikwenda kwihamu abiyabe nakika nabo okubarazi kwatsa karuru omukashesha bakabine mihoromana okeza kusinga abantu abo okargayo ka bantu mwe otokwe namwikara okugira ngo abo sitamena bo mwiguru ndashara unze omugehe konka nanje ndakubahereza abakutureba nenda kubahereza background nje okuturukwiza kwikaha mukago ninga ekyandike ekyo kyorebe imaba kutureba umagabwa 19 President Museveni akesimba mukarura kasingirwe DP President Museveni yayibeherera uyiruka yazo mushakaruwe ensongezi yahire kuzo mushakaruwe akagira ngo akaruruka kibwa kakibwa yajango ibyo tubakubasa kubigumikiriza UPC na nobote okwiba karuru bareba bazo mushaka emitwaro kinana y'abantu ekafa barikwenda ngo bagarizeho enkora y'obutegeki bw'amateka barikwenda bagarizeho eitweta rule of law President Museveni nabo yagenzere nabo nabandi bamukwatireho abaye batakwenda enkora nkejo innocent bahanguro rutaro omwaka gwa 1996 bija President Museveni akabanza yatubiha muno weberobeno eberobeno kubyagwire hatu mureke tubanze tutereze bamungezayo mpaka ahiyaherize myaka 10 nangu omumwe nwe yayo kwase kujya ati okwenda kutusigihange riterire ni nyenda tusige twakora constitution etarukwatwaho ey'abanyayuganda bona barakuratire atecho nicyo kirareto utebekana omwihanga ryitu na nawashomo mpuriyambo ya constitution yitumwa bakutureba negamba ngu kurugera habyabire henyuma besingo na wa history twakora constitution eje ninge cyandike tugume tukuratire tugume tugoverninge ihanga ryitu rutarigarukamu obutabango innocent atiko yo kubanza negamba ahamanu gachi gabantu ngo amanu gona negarugo muri wo muntu akutureba niwo rusharaho mwebembezi wawe niwo reba ashemire kwebembera noha niwo reba ashemire kukorrebera jiro noha yes innocent nyenda kugambera wareba bururusha obuhwiri nyendo omunyayuganda iwo ngo akunkura turekerebe akaruruka nakwede akakayunga akaruruka omoro ayi speaker ya fire bakareto mutabani akarurukizo akasoro amone baremano yakigamba je atenyo nyukurunezo kuriro buro kandi zitakushekera bano Obama this safety with impunity obo mushumo bwo winners obo winners omuntu nakwiba hata no kwekitira President Museveni no kwaza akaburukana kwede akao omjara nakweda kiyasinje akagira ati NRM niye inamano go kurangerera mass party kurikiriza niye inamano go kusharaho obubararangere hurra amano go kusharaho obubararangere taragizengu ama area article 1 yajeva ya constitution atabantaka bayindwa pati maybe ka supplement ka cha constitution constitution kugagenda nena obutujipa channel tanokto obutujikutanga kujikosa twasiremo articles nkaganita nezo ni omyaka 2005 nezo ni ya America ya mare myaka 2005 ekwasiboma articles konko articles nkaganita rezo kwasiremo zona nezekusa akureka Museveni umboye bembezi then nanakabura ko wamugamba in fact
obururu bwene nakuyabira akuya organizing al candidate wa UPM no yabira advice chairperson wa Muwanga military council eyibira karuka kuma Rwanda tinana ekaleta abantu emitwaro tinana kufa akwana wakakarumu with impunity then akamuheru mu supplement yani no kwereka ngo byabakama oli yakuri electoral commission yankumi 25 basebona abanyabo bakutureba no yabira al prosecutor concocted and manufactured case iba yaraje ngubesije ngwakahamba ngubesije John chawa ngubesije ngwakaine mbunda amutirebisha ngo bya terrorism so edeyona ni clear manifestation yokuhamba ihanga because our EC oba twira katwara in fact na kutesa na kutesa uwajiro mkoto kujurira akariyo polisi bwana bakakonfession shanga stage yawe bwana hilo se nani nyenda kubaza owekiti musaro barema abo supplement ejo ekintu kiri kitima bakutureba ebyo byona omukabwe biguri echandike cye kibabembagezaho gukora bariyo no ba avoidinga president Museveni yakozere ruwe nkabagira ngo mutakagira ngo imubo Obama na bakajibe nimo mukumanya mbondo mwenga konkito titwenda kuza mu kishaka ninga kuza kwate mbundu tukatera busha eshagama y'abanya Uganda nibenda barete nkora because buri kimwe hati kikozere innocent omuntu kwiba Omushana gurukuzo omuntu kwereka ngo noborabe niwo sinjire kungata barakorangere innocent okareba abebembezi nibabakwata nibabatambika hari kabangari omuntu bakamwiha omurisorote bakamukomera dokoro innocent twatwashikare vejo nituba twagaruka yebyo mweshongozo nona dumayinje biyagambire nje byamurwanya bizemu kandi kayazenguruka karga president Museveni ibyakundo bishaka bintu byo nibyo bya so omukago innocent itite in fact tutura tugutegehise kandi kahiriza kajya tumuzeyi abo kuba nenda kugambira ngo abanya Uganda bakegita kare abanya Uganda hariho nambwe no mukado wanje omwe ni mangu atashemeriro ari mukado wanje omwe kanterese mu ngeri y'echama yanjira tukuru nindeba bakuru nkabo bakwatagana ati tukabone kiziba tabo kuba omwe kumugumana mweshakashaturamu omukade ninyenda kugambira hata kugaza amasiko ngo message yawe nkagisyayo kandi abakuru batandika kukireba ngo ekizibwe cyona tuyine kukikwatanisa innocent nyenda kugambira obiwora umunyamakuru nahura obwana otandika yino ko kesi imira mu biwora y'umunyamakuru hariho kunjari safe mu Uganda eji yabe tariki innocent nyenda kugambira ngo nanaba bo kureba baje naba bo Obama bo kusiba kusibana beshongora baje no nabo bakimango embere katabukakari no shanga jeno aye kukomere ayineba yine jeno yine omusirikare omukumara kucyakora bo murimba ayine kabangare mwebembiro misho ayine ndije muri nyuma no yobuzo tukandi je nimwe kugira ngo yangari yanyorije yangari yanyorije muje mu security imwe maveje abamwe hatta bashobora he bakagura za poti Bueno, Obama no va a estar. Son niños bacán. Arepe itwashika. Obama chitwacho no tumatu etwachikani. Kandi Obama bamwe abamwe no bakundetera information. Kutuko watigahe. Avugira atijeno nanga atachobora he. And for example, omukago kwijo bonko gwakoze because president Museveni chinte cha kutina. Atwire na amanyango mbantu bo opposition ayinema abantu abacha barokozesa ekiro kumuyamba kuguma mbwebembeze. And therefore kwarebere ne bakwatagana na amanyango abantu bakamutamwakanye. Innocent ncheche nani ngama nje kureba abe mukweleta abebembezi bitwa kubambara bo matawuni oreba bideza akabangari oreba president Museveni na atambura na convoy yemotoka oshamunaza mtaza ojiro tukasho umuntu ayatirwa karuru umuntu w'abanya Uganda bakunda umuntu akorire cy'abantu abenshi notina abantu babo Innocent izo kabandi bo muri kampare be byagwi
President Museveni yana atandika kwimuka mu kitanda takanabiramisha nabasibe nguto kisha abine mwabarwire abado muzambulance bona babasibesha mukaga baryaho ngo President Museveni ngo natina abantu babakwebembera ngo bine kusibe nguto atajya yaraba ngo uko nima kuzakoramo the president kashacho ekitar Obama ninyenda ngo ogambe ko umuntu ari civilize hari hihange by'abantu barukundo mwebembezi wabo okabasibo mu nguto kashanga muto kwenda no kuraba mbarabe so innocent twaka karive nyenda kugambira ngo mukagogwe tukozire icyo tukatutura tugutegerize ababa numanya nkanagambire innocent abasalamu bamaza kusiburuka babakaje tubari kureba mwezi bona tubakureba mwezi hari haba kubarebero kwezi namwe nkakaje gutaka kurebaga kuko wewe atitebe chikuru kuba kurangira ngo bantu mwe okwezi twakora ki kaje batandike ngara atandike ngara batincha kana no kora ki no kusiburuka mbeni abantu batureba abebembezi bita bari atitebe chikuru abebembezi okwezi tokakureba gakaje bice ninyero chikira fine abebembezi bita bari atitebe chikuru okwezi bakurebe okusiburuka kwitu atito abariho kwa hansi kitandike kujaganya kitandike kongeramo abo kuba bebembezo batandika kwatagana innocent wareba wabugana bakuru bitu na barumuna bita bakuvuga za piki aba boda rero President Museveni kare hari abantu abarutina nababo bo ruho kuba bugana bine byabo bino kuba kwatanisa ahaburu ba boda 10 baboda cyenda tubarukagira government age ahabwe bizibe byebashikizo ntimanyi sangwa abanyarwanda bakakwatagana kare wazo mu bibina byitu ebiturukuba turumwo kwa hero abantu bakuba barumwa abantu cyenda tubarukagira government age ahabwe bizibe byebashikizo nyenda kugamba rero no wazo mu studio innocent wakora mu survey origirebe kujya mutubyo misho ga kamera hari kubanda nabahera bakunjira ngo umuntu no witu inamwe innocent no bamani kwa kubanda he atajita tuyabeki ekintu konga kizo misho ga kamera tumano manyana hunkurira mwe campaign ikora ki so na wakora musave abakwe na government age hinduke ebicweka cyenda pero konga hatira habare abakuja mu mwena kahogo kandi kuturaga ngo hinduka kahogo kandi basakora ki kaliko so itwabasha zero tabasha zero bazo nabanyabo netwagiro mukagogu gumizemo in fact gukacererwa obugwisha innocent nyenda kugambira ngo twini bare turasige tutimukize innocent na naba bari kubiya ngo bahagera government baheza kugireba twagihirika bategerize bo barebo mutugwatanuka kwenga nabo nibisha kutukura yewe ndagarasi ananinda zari ngumushanyiti yakana program ikiri Omushana Gw'Ebyobutegyeki kandi tuje no misho reka twahumura kukace twagira twizi tugaruke This is GNTV, releasing life. Chinayu chinyumira. Whether it is Katogo, Chikomando, Rolex Majasa to Nyanyambisi. Man, wherever I am, I enjoy Chinayu with your TV channels on my phone. Enjoy a new world of entertainment with over 80 TV and radio channels, plus movies from wherever you are. Download the YoTV Channels app from your app store and enjoy 30 days of free streaming with MTN. YoTV Channels.
mureke kubonabona n'abashuma kandi abo babanira CCTV cameras bizire kuyamba mu nshongejo bine CCTV cameras zete buri hindi ni kureba ezo kikacha HIK zukoreka kalade y'ikiro no mwihangwe kandi uri kwasa kuzikonekta ngasura rero abashuma n'abambuzi bakwata kaciro nambwe n'abamashomero amakanisa amarwaro farms na offices nyabura mu murahuke mwetungira ubuherezo ubu murinde byanyu bine spy cameras alarm cameras na bulb cameras nebakwera kora electric fencing bakutungira no bwoma aburi kurebuze motoka bwete car tracking devices baguza fire extinguishers n'ubundi buhereza nyamurungi kandi nebaguza bakamwe kamwe nabo bari kwenda umwingi tushanje mu rembo rwambarara omule bus park amurego guzatora bushenyi aharuka up number 1 aninga shotere note mushanje mukaga munana M8 munana ninga shotere ko wa WhatsApp note mushanje note 2 munana M8 This is GNTV, releasing life. Bakweto. Banyata Kajirta. Kajirta? Mushaw. Bakweto? Kajirta. Amazina gawe? Wiri Bafos. Rebo mu kamera ya GNTV. Basa, yenda kwagara. Boda boda cyamaze mbwira cyo muri bwizwera. Nasemya ka 25. This one him Sultan. Omukwano gwenina tegumala. Songa tegagala zibenina. Bana international, bana internationali, bana criminali, bana musumali. No soma ogenda nebipapula byote bagala ebipapula bya masomero. Bagala ebipapula bino bya Bank of Uganda. Gonza Fred, the operations manager wa Jobline Western Uganda. Take you chin the trap. On GNTV. This is GNTV, releasing life. wanje omukahumuro zirukanga za 5 zarenga umushaha yito yakatano twasigize ducikanka mushanzunga twaruga hano mu studios akonka kambaze shome obutumwa bwo gwamugira ngo Grace owa mwine financial services omurwezi gwera jangwa mutundini. Greetings to the panelists kandi asima ekiganiro Henry Tushabe director Galaxy Lounge nawe asime ekiganiro Kansara Amoni aho muri Kakoba wa Voice of Kansara Amoni webare Kambaho Wilba wa Nitwe Mbarara platform yagira ngo nawe best regards to all of them nawe ariyo narebera okwe omuri bihawe kandi Kansara Madina nawe yasindika message ari kugira ngo thanks for me honorable Kajubi for well deliberating yajangu Kajubi waheze kunjo so yajangu thanks for me my son Douglas abari TV ejonyo soroti city ayo mbatera karuru ibere bitwe kamwe tijya uniyo yenyini byo nebitwe kamwe ebiri umusoroti amone byanagama ubuzungu fuha mwana wanje yakuruga ngeje mwana wanje yakuruga Fort Portro yabare najireba message
kandi uyagira ngo ashabuto bandi uyagira ngo bari Mr Innocent ava program echo kwegita kwebina nicurungi abo kuba Museveni akegita n'abatahiwe mu Tanzania cyabakorera umwaka ubazayo ubota Isaac abikona yajyango ndamukize Douglas na Amon. Thank you. Yajyango ngubweno temukushwara umukagugwa bishatu mukagugwa bishatu mukarwanira ubururu bwabusongora mugahwe kandi yajyango mugahwe kandi mukacyenwa kare ubwo n'umurebi wetukuruga hano ya umurika Yabaye wakaboye kunanga bizina yawe echokere bushane kugenda screen ebyo nebushane amuna twihire omusoroti city twabiyeze gafita umugombere bakweta amino muparishe bakweta aleots yonke yatutumire twaga komba election uko niyo mu Dakaro uko kombanto umuntu yakigambise na ekazo wakajibi turuko ganu Amoni ever mnonga Innocent program ya banonji munonga abuko muntu yareba Amoni Sayibina nurebi nakwenda kumeza nakwe kamuho bwene ndabira konka atampumuriza breaker njana mugambira bigambi ya consolation njana ko mumuntu uko tuyentuza arena umenye kuriya nagambana n'ababasize bakasoro kandi tunatorobi ndakuyarifayinga ibintu kabishate cyo kubanza lawyer ya umuntu waba ya lawyer naho zumusango gwawe yaheza naho aza horizon dizo muntu bwana okoraki ndozo nawe so ya lawyer Rwanda bakora professional what? Chiyashobora gukora. Obano ati ngoko ogwa karuno ha byamwe bamusemuka. Ati namuki no karuru ebyo mateka nakuza mukota. So ebyo yabano kigamuna bata kumara bakikumensa. Then iki kikuru munonga omukago. Hata wana okora omukago uri kibina. Sometimes ekibina kine kwizaka kibina. Timuntu ngomwe kwizaho akajyana nyondiza na representing ekibina mendeba abantu bari kubuza onkiyo cyabara kujya na FDC ingatugambi kwaje soroti n'ekiniga ekirejo abero soroti biza bazomutera abantu kabo 16 bayikwata aho bagire soroti this granted people bajya katukoreki katwandike cyane kubaza ebintu byo kwebuza abantu nikikuru munongo umwe yaragira ati nyitwaza kwa secretary general twika ba element twakwatira uburura icyo n'ikindi enope kaza soroti nup kuyakire harumsigaza biyaresire interest kwesimba nkanugo wano oriya kweta principle ya mjanda hatiwe zanka arubazu twagire nawe twagire FDC chareta na ayabesimbiro kawuma nimbo parliament wanu kuzaka dara akajanti mbwenu chagura nchi yatukora itutatu abantu bitu nkanu tukwenda kwesimba nyona nazanga era nazo china cha ese kureba izo na ya daredi na bite zile zo kwesimba ya nyona nazanga umanye twamwachi. So there's abantu batumirana no kutumirana cyonga umgasheshe twayigita omunaka ntwaza tumkagu that's not one tu intende kuza nawe iyo kareba nupu izana ba secretary general na kibona nawe chance secretary general akiza no muntu omwe rubongo ati no secretary general kataro rumbe kabari kai omotel akaba abantu bashatu nimbamanya tikwenda kwa akaba LOP na go msigaza go na kwa so I want to tell you information bakaruga sorti next day bakora
hati seke kaba yasitemeye anu nibo seke ndiwe umuntu umwe nakabasaba kuyinka kuyizire niwe akayikira akayi basaba ngo president niwe MP niwe akayikira nako mu hotel hati kibina kino umuntu umwe yari kinche njo kureba ubwo mukama wo good for ubwo nanka wa aunt mugisha muntu because for him at least we I know and we are kubara na basafutazo mukomuka takubasa kuzomuka gukutera gutsafuriye twegite ze pakutera film takubasa kuza a full general a trained general kandi wa UPDF takubasa kuza ninza kutera usafuria ninza kuzora braka za street takubasa umwaka to work takubasa kuyomuka wa Douglas kandi Douglas yanda kuzayo arasa kuzayo ngo umuntu takubasa kuzayo ka aunt icyo nkimu ecyamuhewe ogwo mukago gubatireho tigwine manya nane kumaisa nakuriye ko soroti bona babiri bari yuko mukago they were all there jema ebiriyo nanka nopu ekaberiyo FDC ati bakakuraje abantu everyone government bakakuma abantu mazima member president wa party kuizoka okatero mjere bucket yakari ni jambiyo ati amisa hati na bari yamateka obaya zile mkarwara ya information okay amri yato okatero mjere akatuboxigo information hati bakurechi idogota kuzitaka naza kama ni nafo akaba hero 12 yo gukora campaign hati babisaraho bya Omushana. Let me tell you one thing, campaign zone abantu banabwe bakazare TV na radio but this has been the best campaign ever generally. Karobara kwa sino hati chiro cyo kutera karuru aba campaign that is the bari kutera karuru abantu bazo campaign bari ko tukumenya muteka nta akaru campaign zikoma riba bahonna kumero yachi hata baba takwasire bakoreje yaba rekaje uze campaign bukanire bagwire akaye bari ni jambi arumtabazi sio bafite niwe bari guteguza program nyuwe ecanje nimbanza no kusima abantu bona abakwatanise kureba mu barwanirira itaka rya cyara Uganda ery'abantu na gwero taruru yo nzakwibuka mu kizungu aho bakansaraza bibakatane ko mu kizungu ntwera basobore kuko batungiro umwanya umanya no abantu bose bakoreraho kandi bo ubuzungu bakabataho bata fulani bakagiya ibyo nabyo kubireba twazatwara Uganda tubiyutse mu kizungu abantu mwe n'abanyarwanda abakobwa twatanyise twaza basuma ababanyene benda kumanurika yuze y'abakozi abasubuzi bariyo bakorangura bino kora bo bakansara bariyo bombekaho buzu emyanya bagenda nezi nasikadari babazi ukunde gumeho mira no banyira kiba yabari muteka so programu benda kusima abantu abagumeye JTV bakutoreba kandi no kubagambira ngo aho mukavugo cy'umunyi cyakozere nane kinde kintu nejoka eri yageti yashama kurebe yashama yagire bayo napaka kukakuriya gene yageti niwe yashama kurebe kuyashamire ati yareba umuntu urebe cy'umunyi we ngo umwino kukikomere noreba ukoma anda hateriya noreba mbona ogo mukago no gwecy'umunyu nenzuka kandi obama bakiriye ekimunyu nobana nezuka no kandi ndakuga no mutega msa program otariye gano guyishita kuri nariye mundi ishayina ne kurya morukwe muzaho wagize yawe ti ya penora yabebuka yazwazo wakora bose ubona ninga mu kubanza nagira abantu tubagende bakore nta kigamba ndijo atatu n'ugambira abantu ngo bakora iki uriyo ati ni bibera mu kabyiba mwamara ati abantu bakora iki konkanye ndabugambira ngo mu ndinzi abantu n'abahinzi abandi n'abarisa abandi n'abashubuzi kandi nimbagambira abanyarwanda mu mukore mutehamani abo kuba twarwa n'abantu abari kuri TV akagamba atinde solution kuguma mu kitabo cyo kutunzi
umanya mu Bibuli twine kitabo cyo kutonzya kandi twine muri ebyakoze kuba kwira ni kiri munonga kuba kwira umuntu kwija akatonzya atagamba because abamwe arokutonzya aronogambe ebyakoze manye ntumwe ebyakoze ntabwo ejo nyenda abagambara mu government no gwekubiri ya Dr. Besida president kongotine kasente musha ejo government kubasa kunura ntabwo ejo mukore namani abo kwa government no kurita amashanyarazi garabi muceka cha utagatahize munju utine sente zo gasha te kubasa kubonera government no gwe kurugudu to kubasa kunurwa wabo tine sente esenete kwa kunurra wabo ine makasente hari ibintu bibiri umunsi ebigita abantu ejo kubaza no rufuna no bugini ko kikarufu ushangaho katugire ngo fire yazikwe kanisa ningekerezi konkano ushanga ngo ekerezi yakwera bene ebembiro rufu ekintu kumanisa katugire ngo ekerezi ebembiro nkurufu no ushanga abanyakaturiki n'abakristayo n'abasilamu bashitami bona babukire bakutwazaje uri ebembiro rufata tumutera umungaro umusilamu atera ingaro n'umunyakaturiki atera ingaro no mukristayo atera ingaro kandi ubugeni nabwo n'ubwita abantu the same kubura kwa buryo bugeni habaho the same ushange ibintu bigita abantu umusilamu nawe n'umushangayo umukristayo umushangayo kandi ushanga ubundi baryambagayo mu rukuri ntabwo eco imekabanya Uganda nishabangu tugume ombite bero kutugita amashemererwa no mbusasi tugume twegisere ababa kwija kutansa manya government nimbi manya because nyina ukora mu government nimbi ugambe ibonunda gukora ki narokoze hoje ngwebonere washomesa cyabanya Uganda kare government nimbi hata abantu bakoreki bagambere cyo gukora babasi kugira ubusingi ntabwo eco nimpenda kusibura abanya Uganda kandi kubendeza ukugira ngo amani mingi tugongera umushaba mukamara hango atiyo musomu atwereze njora nungi tabankababududa nambo ni musima kati ho njora hegwerire tukadutungire mu buzubu kandi mwa bayombecero mu rwizi abayombecero mu rwiza amaju abarukinga bemisiri nabawoninga kuko nabongira abacarwa bwando ubundi ga ha TV ngahereza abasecurite kabahereza wiki ibiri zonka korho nabagira nteye nyitakaniro batwara nambwe sinanyica kaneza kugenda ubisho yabaye mwebare muno umurebi wa GNTV nikiriza kusiyeho banywana bita ba Muscat Motero eri kushanga kubonjero hano yakasozi akanko bonjero bajyango binde sauna y'umurembe amuna no buraro burunji so takaza umutawuni ho kaburabura kuyako tambura oze aha chamgora na stage Muscat Motero aho nhere kushaka akandi iwe urukunda kushemererwaho nkore press ebiro munana yo kwezi kwa munana ekuretire kirkweta Meet Carnival okutaha mu mutwaro gonka okatahamu okagashura okarya ahamutwarwa kire sente zora yinjira rebe kangwaza aha nkore press soza kushanga umwanya gwigwire kandi obwa hati guterezibwe burunji na management ehindukire ya leta ebintu bisya by'umurembe rebe kangwa basakuza aha nkore press ebiro munana yo kwezi kwa munana omwaka 2022 getse za kwigura shaha ina zakashesha dagaras yenda kusima Innocent aba program eji insima barebe mwena banywana bita abantu batureba mama wanje Madina Wechitinsa Isaac Webkona Frank Asimwe Wechitinsa Alex Steven n'abandi mwena bakutureba muganda wanje yaba byaza takunga ubayida nareba program eji kandi nanumucyara kamuzobera kubyama babine kubanza batureba bamaka program kwiri so abona ntubasima Innocent na nebe byo kureba nibo muhanga za bududa za kasese zumanyi soro ebyo byona nebisirani government eri kubetu yiro mu ntebe emyaka 70 nebisirani njya warebireza accident ukahura buri zo mu bitona ba accident abantu bakwira rubuto ebyo nebigera ki nebisirani ebikorobero by'abantu abakuturiye imbere bakozire ezo na signs yimo bakutureba ni signs zikwereka ngo abebembeze na nongwara hanga tubakire yo mwanya narahanga kabatamwa kare nite tusigire kubatwara nite tusigire kubatwara so okwegito enda kubagamba nikimanya
harashebe tari umuntu wa enari makubaza kosemereye no kwegito abo kuba namanya atwire narya kagati atwire nayi babanya Uganda abibira amataka kagambira ngine sentita wa mutine black book hari hebe bitwija kubashomereye government yariza kugwanimwe mukakwatamo hari habarumwe bakumangurira jimwe gumehe kagumaneba protecting abibe batukoze amushumo batukozero so kuba kureba numwegita hataba mwene barara amaju ungana n'isara zabo ruhanga takizuhura abo kuba batwinize nkana oguyagira ngo hariho umuntu kuba rumbi imwe tumwakira babi muri yabinazi because umuntu mubi nabasa kugira tunanga innocent timwenda akurekaho kuko mwinazi nagendo misha gira tiyarabanka nkamutegamo atakana kenka atikuruka gumukina obe no bugiraki nobi ate government innocent government ya bakajibi no kwina warebe chikozo mu soroti echo nikwereka ecyakozwe gasese echo ubagenda bakarumbo birubona bakateka hansi echo nikwereka kushanga mwine government yona innocent eriyo negambira abantu ngwito abantu bakaramoja nitentureba abantu bafa mwene turiyantugeza kureba konka mugire ngo innocent yaraba hariya nakashari yanakwekarakaza polisi kabangari amahema keke ngabagahwire konka abantu abafire mbari na hati ni nyenda kugambira innocent ngwe mu motoke byo kujya munango baze kuyayo karemeramo kare abagambire je mawo ngo baka predictinga ngo amatabangaza ku konka shima bine ministry ya disaster and preparedness haro motoke za kuzayo okwakira yejo merambo y'abantu byo kurya byire tarejo ebintu byakubende bukorwaho kureba ngo enyamisho za afire kunko ndebera abantu mazima abantu nyabuntu nibo bakusikana nemenaga uriwe emenaga kusike motoka ngwerugo miss government yo nereba the best they can do prime minister yirukire kuyashikayo bambuza mu mine planich atanaragira mbadi nagira prime minister unarebera kuzo mu mbaga yakine rugaba baruku arufuzwa sergeant sergeant nwe yabire namufuza sebo ndebera ati mbadi CDF kandi uriya ni jeno hati jeno iwe prime minister yabe na afuzwa sergeant no tani ko takuragira general ngwaje na next child gambe bakashitire so sincerely imwe bakutureba mutwazo rugambo itwitwa barigireyo tukajya mu kirego cya government kikabaja ngo wibango wota mwibukire kaje murikiza wibango wota mwibukire tukwesheka iwi wembero wenyigire owamashitano reba bakujya mutaro cyo gukora ijo president Museveni n'umwanya ko kutugambire birumwe amagezi mukarebe biyagambira TV kwenda kubugamba nyo no kushwaza n'ibinshwaza okubira by'umukama kunga president uyango kabire nabira by'umukama umwago kwereza abanyayuganda amasiko amajita gita give ayindi gambira Uganda neguza ku oiro ne namba yamwe kunga ko kumbuza president Museveni ebe y'amajita ka Twitter tukoreke atamajita twakagatimbi so abebembeza abanyabishuba abinazi tuyina kubimukira mutwena nkaba abanyamukaga bagambire nitwa abantu twegite abantu abana bisha kwiruka batakureba nyuma mukamwongeta y'umukamwe abana nonga Mr Moderator koroka kujya n'abarebi ubwirewe no mwataho nane ndabatahe banje bakwesemerana munyonyene nako aho shemeri ukatokabana because bashanga stay at gabizo mu karore kirungi caption mu mwagire cyo kiriya nane ndeberezo bo mu omahurira agakura bangana fact nako wachinyisa ndagaras submission ye na bira tuktown council Israel kango hafa abantu bibirana na mukaga bakwitwenza rumukaramoje icyo kikubasika Just cool that you don't 1701 abatwara yembere abantu bafira uri awanyu anaka isinje akusore okatire so kwezi kajube mwepe kunameto kubema kweli ati isinje ari yembere kashoka karamoja aza basebo na banyabo omukaro statistics position niyo kuzikora zao bibi na just make a research what I'm going to go anyway
by the virtue of their order. I don't know by the virtue of their because abanyarwanda bagaze mekunyere abanyarwanda bari bakufakara mu because wawatse ngo in direction is otakumanya kandi umango in direction so rinziro kusinga basebo nabanyabo no kubamanyisa ngo ihanga ndamutanga ryo mu buhanga andabo mukuraba kwesimira nabo bari iyo kubibana ngo atibiru because ekirungika kibuwe vumbawo abamutire nakarago ngona bakasara badayibare kwibakata so atubatirene byo kugamba because kanzo yabo ibirakatare kiki ejo katini kola atika ogwe bakamwiba nawe yagamyayo so abakutureba basipa nawe ihanga hati mureke maresa mission yanjye kushimba ihanga because basebo nabanyame mito ya NRA chankaranya abantu so ihanga neriyetaga ugaraka drawing board ngabanya katini zihanga yitu tukariya omukono yababara ambye so omukago obokora kubateza omuto bakurara bakuyoma nebizubu byabo because dictator nakosa tourism ditano okuteka ubwo mu bantu ngeba gukora byona nambumanya barugombo bo mu bantu kutomba ubwo mu bantu bagaruka babima information nico kurebera dagara siya kwata kazendaro ningamoni Obama na kajibu bayo mbera top of their voice echakasha tu ne divide and rule so kuba kunibezisha dagara siya yakwataga namoni n'abandi bamangwati byabo byacweka namwe kwararo biro benene myarabiri at its weakest point no mubiri abwe bakora ebakureba ngo ebimweno basa kubagendana babitwara cyo kurebera wazo mukaru mwe imagine hagwa mizi mwine mari UPDF mari ne Air Force mwine nebinde bimwine munabanja naza kuruka ayimere mwine aragira kumbata iwa maragira kwaki wezire kora cyasi prime minister naza so abahurikiza manya uri nonga okutureba kandi mwe bari no kusabira abamwe tukaraba ombigumire bya government yabo bame batire because kuza mu karuru akaru kihanga tukagashorana tukabanga sirevuzo mu karuru kitu bene cyamheru no gambara panels n'abareba mwena ita movement ngwe izuba akwati twagira mu kire kintu ndaza abashamu kaganda 15 is my birthday and congratulations TV hamwe na pano ya Omushana kugeza mazaba marunji kandi sezo myambeho na reboye bari kadese china n'umucyara wawe Tiaba Rogers honorable says Tiaba Rogers no yasinye ka message akamuheru yagirangwa would like to thank Obama for encouraging people to work because they have no other solution. Of course. Chibonga etoka jango ekintu mukire kure otherwise muhoza yakwiga muhozi yakwiga so many information yadaga ngo bijeka cyane n'abandi bakora muhozi nagira muhozi